Ye baba tetele. Hello, baba no man. Kanano, kanano bagaina. Kanano, kanano bagaina. Kanana, kanano baba no man. Kanano, maye. So, zvino hezvila zvetu roba rechipozama kudzanya zvone azvichadokonadzea zvino roba rechikwambedzana zvavofi hai azvichadokonadzea zvino ti mandanduro ritomeri pane rokuambedzana zvafi azvichadokonadzea zvino hapana ritozvikona zvakudhi ngagood friday musi richiconference yashu ichituwa ichiyamagona muna roba mzee vakuwelero peze yauri rina mukarava range hasani roba richitamaka good friday navone we vachiva vahona kuitira uri haponera kwenya kuitawo ne ndisaizi yavo ndisaizi avakarara dotomanga vakarara kunoda ngeno kavatu vatuku muna roba mzee so ritofareriwa echichipita bechipfuka bechita rishangoni la hasani ndio rishangoni la magona ungatava kuwelero yaurenga good friday conference itova iya magona so vatu vote vakuite vatu vari kure navatsini vangasaiti dzezila uri kutova richikuita kunobukauro kurengawo vafunosara vachizviona uri rosiya roitani yange magona narovambiwa mzimu nazvinaka kozviitani ngei urunei ndiyo nendivazenda varota kucharaone uri namere ndivaze uri wetwasadomangara uri Murano Yesu muchapira. Amen. Ulitra Yesu. Amen. Amen. Ndokesa wosi wamoko. Kuba hii famisi ususela loko isumuni wa utano. Utazafika kasi kurana mutla. Ulitra Yesu. Amen. Mara matimba mashimba ngataspota wamoko like ina. Kisuka ule ndiri ususela wa umune. Family ususela wa umune fila wakana kumbi. Ngahleli na wakhani ngahleli nakunakuthi evitara Yesu. Amen. Sikosa ingatasipota loko kuloko ongana matimba xikwini kuse esikhensa swinene na ku khensela vanhu ikolo va nga swi kota ku ta esikwera namuntlha mi nga swi endli laha ntsena a hi swi endleni hinkwako loko ku va na ntirho ka magona ku va na ntirho ka vanhu ku va na ntirho ka ngungumi a hi swi endliseni sweswi hi nga swi endlisa sweswi kwala hi vito ra Yesu. Amen. Ni khensa ngopfu no vone gogomela
ku ri va ni tsakisi ngopfu vamakwerhu ku ri mavo munhu wo hiteka ku ri loko mvo munhu a za khoma ngoma liya va swi vo ku vanhu va le vulolohi ngopfu wa karhateka kahleka loko vanhu va twisisi amen hi vito ra Yesu amen se a hendleni ku swi endla nga wo sungula phela hina loko hi karhi hi endla nga wo sungula mi ta hi vo kwala swi nge tikombi na hina 3 days hi vito ra Yesu amen a hendleni sweswo hi tikomba ku ri va hi tiyeli nyana hi vito ra Yesu amen se ni khensa hosi vamakwerhu na ku khensa ku kondeleriwa hi n'wina loko se mi swi koti ku ni kondelela na la nga endla ku ti-mistake loko ni nge endli loko mi ni tsundzuxa hi vito ra Yesu amen ta mahlweni hi vito ra Yesu amen se sweswiwani hi ya ka xiphemu xo hetisela xi nga xiphemu xo khongerisana se lawani se nkarhi wu fambile laha hi boheka ku thuma mlilo and then lava va vabyaka va khongerisa lava n'wi nga khongerisiwa tolo na tolo mi nga ha khongeleriwi a ni nge tirhi khongelela vanhu van'we minkarhi leyi hinkwayo leyi lava va nga ta tolo va lava xikhongelo vo nga ta khongeleriwa lavan'wana a hi yimbeleleni lavan'wana a na hina hi yimbeleriwile ve hi khongeleriwa phela bibele yi ri loko hi navela umlilo leswinene a yimbeleleni na lavan'wana leswinene hi vito ra Yesu haleluya tswalo ti ya switswalweni se na hina hi nga yimbeleriwa hi tlhandlekiwa mavoko a hi yimbeleleni lavan'wana va tlhandlekiwa mavoko mi ta vuyi kuwa swi hlangana hi vito ra Yesu amen ni hetile
Yeah.
Let's go.